باش خوندەکارین هێژە ئیرۆ ئەمێ وانەیەک نە ببن وانەیە ڕەفع هەفتایی ئەمێژ بەشە سێیەم دیسا دەست پێ بکەن ئەمی هەرن بەشە سێیەم بەشەمەی سێیەم ئەمی جوانەیە یەکەم دەست پێ بکەن وانەیە یەکەم گرافیک و شەمایە بەلاڤبوونەیە ئەمی سەر گرافیک و شەمایە بەلاڤبوونی بەئاخذن گرافیک و شەمایە بەلاڤبوونی دەستپێکی باڵا خۆ بدنێدی ئەمی بخوێنن ئەمی ناز بکەن بێ چ واتەیە گرافیکەیە دەماکو ئەم تشتێکی دجیڤاکێدا لێکۆڵین دکن ئەم دانەیان لەسەر ڤی تشتی کۆم دکن و پشترە وان برێبازن جودا پێشکەش دکن ji bo hêsankirina têgihiştin û şîrovekirina wan ji bo xatirêgê em tiştekî bi hêsanî bigihînin hevdû em bi grafîkê didin xuyakirin em ê ana ji wir bêjin bê çend awal ba me hen ji bo xatirê ji me bê xuyakirin bê ev tiştaya çawa ye em ê ana naz bikin rêbazê ku ji bo pêşkêşkirina wan pir bi kar tên evin em ê ana rêbaza bixwînin tabloya dubareyê A dudwa tabloya nîşanên dubareyê A sisiya şemaya stûnan 4 şemaya xêzikan 5 şemaya giroverê em ê van her pêncan bikar bînin em ê destpêkê herin tabloya dubareyê tabloya dubareyê diriya mînakêr em ê bidin xuyakirin heger daneyên nirxandina komikeke xwendekarên dibistanekê yên branşa bîrkariyê werin pêşkêşkirin vî awayî nirxandina xwendekara danî xuyakirin ev nirxandina xwendekarayê hejmarin ji dehayê em van daneyan di tabloya dubareyê de pêşkêş bikin destpêkê em ê nirxandinê deynin piştre çend care hatî dubarekirin em ê bêjin nirxandina kesê got hejmara yekê aniye kesê got nirxandina wî yek be çendin yek e kambala xwe bidênê em ê li vir binerin hevayê yek tenê yek aniye em bên di do em bigerin di do carekê di do carek dinê bû êgo nirxandina wa di doyê du xwendekarin em ê hina hejmara siya hejmara siya em ê bigerin xwendekarekî sisê nirxandina wî ye yek din jî nirxandinayê sêyê wê demê ez ê bêjim nirxandina sisê du xwendekarin em ê herin nirxandina çara em ê bigerin çend xwendekara çar aniye xwendekarekî nirxandinayê çar e em ê herin şeş bala xwe bidê me got yek di do sisê çar em neçûn pênca ji ber pênc tinê nav de em ê herin a şeşa em ê bigerin çend xwendekara şeş anî nirxandinê din yekî em ê herin heft ew jî xwendekarekî tenê anî em ê herin heşt em ê bigerin carek di do sisê sê xwendekara nirxandina wan heşt in em ê herin hejmara neha çenda neh aniye yekî neh aniye em ê herin deh em ê bigerin yek di do sisê sê xwendekara nirxandina wan deh e wilo ji mir tê xuyakirin enû tabloya dubareyê wilo tê xuyakirin dema ge ez bêjim xwendekar yek anî be xwendekarekî yek aniye du xwendekara di do anînin du xwendekara nirxandina wa sêyê xwendekarek nirxandinayê çar e xwendekarek nirxandinayê şeş e xwendekarek nirxandina wî heft e û her wekî din em herin tabloya nîşanên dubareyê bi heman mînakê em ê nîşanên dubareyê em ê çêkin em bên ev ji dubareya yekê em bê hejmar carekê hatî dubarekirin carekê bê dubarekirin ez ê xêzikeke stûnî çêkim ev ya jî bêjin nîşan ev nîşanê ye di do çawa tê çêkirin di xêzikên stûnî li kêleka hevdûnin hejmara sisiya sê xêzikên stûnî li kêleka hevin hejmara çara çar xêzikên stûnî li kêleka hevin em ê herin a pênca çar xêzikê stûnî li kêleka hevin û yek asoyî dwara derbas dibe wilo ji hejmara pênca re dibêjin em ê herin a şeşa ev pêncin ji bergê çar xêzikên stûnî û yek asoyî dwar derbas dibe ev bê pênc a şeşa jî li kêleka wê wilo bû şeş ev ya jî dibêjin tabloya nîşanên dubareyê ji hejmara yek di do sê çar pênc şeş re û her ge mezintir bû em bêjin ge heft be em ê van pênca deynin em ê di duê dil kêleka wê deynin em herin
Mînakê heger daneyên hejmara darên mêweyan di baxçeyekî de ev bin. Baxçeyek heye, darên pirteqalan 18 ne, darên hinaran 12 ne, darên tirî 15 ne, darên hejîran 5 in. Dibe ka ji mir van daneyan di tabloya nîşanên dubareyê de pêşkêş bik. Em ê wilo cûreyên dara binîvisînin destpêkê, em ê nîşanên dubareyê bidin xuyakirin, em ê dest bi a pirteqala bikin. Pirteqal çend darin? 18 dar. Wê demê ez ê 18 bidim diyarkirin çawa. Ev 5. 5 bu 15 û sisiyê dibe 18. Wê demê ez ê bêjim ew xêzikê min ew her çarê li rex hevdû û yeka asoyî ev 5 in. 5 15 û sisiyê dibe 18. Em herin darên hinara. Çend darê hinara henin? 12 nin. Em bêjin 5 û 5 dibe 10. Dimînî di 2. Em ê wan her duwa jî deynin dibe 12. Em ê herin darên tirî. Çend darê tirî henin? 15 ne. Em ê bên darê tirî bidin nîşankirin. 5 wilo dibe 15 darên tirî. Em ê herin darê hejîran. Çend darê hejîranin? 5 in. Em ê bêjin carekê tenê 1, 2, 3, 4 û 5 wilo darê hejîranin. Wilo tabloya nîşanên dubareyê wilo tê çêkirin. Em werin pirsin henin li ser vê tabloyê em ê bersiv bidin. Em li gorî tabloya nîşanên dubareyê ya çûyî valahiyên li jêr dagirin. Destpêkê komkirina darên mêweyan di baxçeyê de em ê hemûka komî hevdû bikin. Kam komî hevdû bikin? 18, komî 12, komî 15, komî 5. Derdikeve 5 dar dê wî baxçeyê de. Em a duwa bixwînin cûreyê zêdetirîn êdarên mêweyan di baxçeyê de heye. Yani kîja cûre gelek dar têde di baxçe de hene. Em bêjin kîjan ji van a herî gelekê? Darê pirteqalan. Darê pirteqala. Em bên pirsa sisiya cûreyê kêmtirîn êdarê mêweyan di baxçeyê de heye. Ê kêmtirîn çi qeyse ne? Em bala xwe bidinê dê 18, 12, 15, 5. Kîja a herî kême? 5. Çi ye? Hejîr e. Em ê dênin darên hejîra. Em ê werin rêjeya sedî ya darên pirteqalan li gorî tevahiya darên mêweyan çi qeyse ne? Ji sedî em bêjin darê pirteqala 18 ne. Dar bi giştî 5 ne. Tê 18 belavî 5 bike, ji bo gotibike ji sedî tê hevdanê sedî bike û ter hejmarek derkeve 36 ji sedî avaya darên çi ne? Darên pirteqalan e. Em ê werin şemaya stûnan. Em ê pênaseya wê nas bikin. Ji bo hevrûkirina daneyan bikar tê. Ji bo hevrûkirina daneyan bala xwe bidin vê şemayê ev grafîkek e, xêzikek asoyî, xêzikek tîkî em bêjin evana ji war dibêjin stûn. Dema em bala xwe bidinê wek stûnan hatibe çêkirin, em ê ji vê şemaya har bêjin şemaya stûnan. Mînak tabloya li jêr qaseya barana gohatiya barîn bi milîmetreyê di hefteyekê de ji meha reşmehê li bajarekî nîşan dike. Em ê binerin bêbaran çawa bariyayê. Di hefteyekê de. Em ê rojên hefteyê binivîsînin. Birêz, yekşem, duşem, sêşem, çarşem, pênşem, ên, şemî. Em ê werin qaseya baranê bi milîmetreyê. Di roja yekşemê de 15 milîmetreyê. Di roja duşemê de 10 milîmetreyê. Roja sêşemê 0 baran nebariyaye. Roja çarşemê 5 milîmetreyê. Roja pênşemê 20 milîmetreyê. Roja înê 30 milîmetreyê. Roja şemiyê 15 milîmetreyê. Em ê werin şemaya stûnan çêkin. Xêzikek asoyî, xêzikek tîkî. Em ê li ber hev çêkin.
ئەمێ یەکێ جوان بکن ڕۆژێن هەفتەیە یادن ئەمێ قاسیە بارینا بارانێ ببورینن قاسیە بارینا بارانێ یەکشەم دووشەم سێشەم چارشەم پێنجشەم ئینشەمی مەگۆ ڕۆژە یەکشەمێ ئەمێ بنەرن چ قەیسەی 15 میلیمترەیە ئەمێ وەرن ئەم 5 مەشیانن 5 10 15 وێ دەمێ ستونامە وێ لە جەم 15 بسەکنن ئا یەکشەمێ ئا دووشەمێ وێ لەسەر 10 میلیمترا بسەکنن سێشەم تونەیە 0 میلیمترەیە چارشەم 5 میلیمترەیە پێنجشەم 20 میلیمترەیە ئەم بێن ئین 30 میلیمترەیە ئەم بێن شەمی 15 میلیمترەیە ئەمێ وەرن پرسن هەنێ ئەمێ چارەسەر بکن لە گۆری شەمایە ستونان ڤاڵاهیەن لە ژێر داگرن شەمایە لەبەر پێشیامەیە ڕۆژا گۆ تێدە زێدەترین باران باریایە کیژە ڕۆژێ هەری زێدە باران باریایی ئەم بنەرن ئەم لە گۆری ستونا دەنەرن ستونا هەری بلند بوویە ئەو ئاگۆ گەلکی باران تێد باریایی دوێ ڕۆژێدە وەی دەمێ ڕۆژا ئینێ گەلکی ستونان بلند بوویە چ قەیسی 30 میلیمترەیە وەی دەمێ ئەزێبێ کیژە ڕۆژەیە ڕۆژا ئینەیە ئەم هەرم پرسا دووە ڕۆژا گۆ تێدە باران نەباریایە باران دە کیژە ڕۆژێت نەباریایە ڕۆژا سێشەمێ ڕۆژا گۆ تێدە کێمترین باران باریایە هەری کێم باران باریایە لێ کێم کیژان ڕۆژە لە گۆری ستونا هەری نزم چارشەمێ دەیە چ قەیسەی 5 ئەمێ بێژن دە چارشەمێ دەیە کۆمکردنا قاسەیەن بارانە گۆ دووەی هەفتەیەدا باریایە ئەمێ هەر هەفت ڕۆژان باران دوان ڕۆژات باریاب ئەمێ کۆمی هەفتوو بکەن ئەمێ وەرن 15 کۆمی 10 کۆمی 0 کۆمی 5 کۆمی 20 کۆمی 30 کۆمی 15 وێ دەمێ چ قەیز مەردە دکەوێ 95 میلیمتر دە هەفتەیەکێدە دە هەیڤارە شەویێدە ئەم بێن شەمایە خێزکان چاوایە گوهرتنا دانەیان بە گوهرتنا دەمێرە نیشان دکە بالا خۆ بدن وێ تەشەیی ئاوایەکە یەکەم دوویەم سێیەم چارەمە وەک خێزکانن خالن گیاندن هەفتوو بلند بوو پچکی نزم بوو پچکی بلند بوو و داکەت ولۆ خێزک تێ خویاکردن ژمر دەدە خویاکردن هەگەر بارانێک بێ هەگەر دەمێک بێ هەگەر تشتێک بێ وێ ژمر بدە خویاکردن دەستپێکی گەلێک بوو دوور پچکی هندک بوو دوور پچکی گەلێک بوو دوور داکەت گەلکی کێم بوو دەریامی ناکرمێ بدن خویاکردن تابلۆیا لە ژێر هەژمارە خوێندەکارین ڕەفا هەفتان ئێن دبستانێکی دساڵین سال ژمەر دیارکردن ji sala 2015 2016 2017 18 19 ev salana em bên sala 2015 hejmara xwendekaran heftê bû sala 2016 hejmara xwendekaran not bû sala 2017 hejmara xwendekaran şêst bû sala 2018 hejmara xwendekaran heştê bû sala 2019 hejmara xwendekaran sed bû em şemaya xêzikan ji tabloya li jor re çêkin li gorî ku her coteke rêskirî bi xalekê li ser tora koordînatê nîşan bibe bi vî awayî danînin wek cotê rêskirî çêkirine salê û hejmara xwendekaran sal hejmara xwendekaran sala 2015 heftê xwendekarin sala 2016 not xwendekarin em ê ana wilo van cotên rêskirî em ê li ser şemayê çêkin bala xwe bidênê sala 2015 çi qîseyî heftê ye em ê bigînin heftê em ê xalê çêkin sala 2016 çendin notin em ê bigînin notî em ê xalê çêkin sala 2017 çi qîsene şêstin em ê bigînin hevdû em ê xalê diyar bikin sala 2018 heştê xwendekarin em ê bidin xuyakirin xalê nîşan bikin sala 2019 sed xwendekarin em ê bigînin hevdû
2019 وصد مدخالة كيري بجينن هفدو أمي أنا ورن شمايا خيزكان ديار بكن أمي جي 2015 بمشن خالا وينا مهرن خالا 2016 ميدا كفن 2017 2018 2019 ولو تي خويا كرن ده 2015 هجمارا خوندكارا كيم بو ده 2017 بلند بو ده 2018 نزم بو ببورين ده 2017 كيم بو 2018 زيده بو 2019 زيده تربو دماغ ازورم ازولو الخيزكي بنرم وجمر بي خويا كرن بيت كيجا صالي د كيم بو د كيجا صالي د جلك بو د كيجا صالي د نكيم ولا زيده بو شمايا جروفر چیه دانه با آوای پارچه جی تواهی دو گرووری ده پیشکش دکه بالا خواب دن بی گرووری جمر بیجه بی قاسه یا بی تی خویا کرن سی دی آ هم بالا خواب دینی قاسه یا آ گلکه لگوری گیتی خویا کرن بی پچکی جه کمتره سی پچکی جه کمتره دی آهری کم ولو قاسه تی خویا کرن لیچاو از چیکم بی قاسه تابلویا دوباره یا لجیر مزاختنا کارکرکی کوموچه وی یه ماهانه 5,000 لیره نشان دکه ام بنرم به وی 5,000 لسر چه مزاخ دکه مزاختن کرینا جلان دمهیده 10,000 جیره پیوسته کرینا خوارنه 20,000 جیره پیوسته کریا خانی 15,000 جیره پیوسته مزاختن یندن 5,000 جیره پیوسته ام بالا خوب دیده مهانه 5,000 دستین ام ورن بگشتی خرج دکه 10 20 15 5 دکه 5 و دمی امی بیجن موچه خو بگشتی مزاخ دکه جبو نشان کرنا وی تابلویه بشمایا گرووری امری بازا ناس کرنا پارچه جی تواهیه بکار بینه امی چاوا بکن گوشه یا گو کرینا جلان نشان دکه کرینا جلان چه قیسه 10,000 موچه یوی بگشتی چه قیسه 5,000 وی دمی ازیبیم کرینا جلان 10 بلاوی 5 بکم 10,000 بلاوی 5,000 جبو گو از لسر گرووری نشان بکم از هفدانی 360 بکم و بمر پله درکوه هفته او ده پله اوایا چیه؟ گوشه یا کو کرینا جلان نشان دکه کرینا جلان لسر گرووری نشان دکه بگشتی پله یا گرووری چه قیسه 360 جوی 360 پلهی هفته او ده پله جی کرینا جلان رای امی هرن گوشه یا گو کرینا خوارنی نشان دکه کرینا خوارنی چه قیسه 20,000 موچه یوی بگشتی چه قیسه 5,000 از 20,000 بلاوی 5,000 بکم پشتر از هفدانی 360 پلی بکم و بمر 144 پله درکوه اوایا کرینا خوارنیه پله یا 144 جی 360 گوشه یا گو مزاختنین دن نشان دکن مزاختنین دن 5,000 موچه مهانه جکار کر 5,000 می 5,000 بلاوی 5,000 بکن پشتره می هفدانی 360 بکن 36 پله بمردد که اوایا گوشه یا مزاختنین دن امی هرن گوشه یا کو کریا خانی چه قیسه 15,000 بلاوی 5,000 موچه کار کر پشتره هفدانی 360 بکن بمردد که 108 پله ام هرن پیوانا می بدن دیار کردن پیوانا گوشه کرینا جلان هفته و دو پله پیوانا گوشه کرینا خوارنی 144 پله پیوانا گوشه کریا خانی 108 پله پیوانا گوشه مزاختنیندن 36 پله اموان هر چارا کومی هفدو بکن 306 پله گرگ مردر کبه وی دمی امیوارن سر گرووری نشان بکن پرگل جمر لازمه دوی ام پرگلی بکار بینن جبو خاطری پیوانا گوشه ام بدن دیار کرن کرینا جلان بمر هفته و دو پله اوارنگی زره گوشه کرینا خوارنی 144 پله اوارنگی سوره
گۆشەیە کریا خانی 108 پلەیە ئەوا رەنگێ هانە گۆشەیە مەزەختنێندن 36 پلەی مەزەختنێندن وای ئەوا بەرەنگێ کەسکە ئەم وەرن شەمایە بەلاوبوون و گرێدانی ji bo hevrûkirina di navbera du komikên daneyên de tê bikaranîn û di texmînê de li gorî aliyên daneyê sûd jê tê girtin. Em ê ana bidin xuyakirin bê çi wat heya vê. Şemaya belavbûna li jêr eva ji merdan xuyakirin. Ku çi qasî hejmara saetên kar zêde bibe, hilbirîn zêde dibe. Di vê rewşê de em dibêjin girêdana di navbera hejmara saetên kar û zêdekirina hilbirînê de jê dibêjin girêdaneke pozîtîv. Çima? Ji ber ku demagê bala xwe binê evaya hejmara saetên kar in, evaya hilbirîna agitê derxistin. Binebêkarê wan çi ye? Hergî saet zêde dibe, hilbirîn zêdetir dibe. Saet zêde dibe, saetek bê wilo ye. 2 saet bê wilo ye, zêde dibe. Wilo ji mir de dixuya kirin pozîtîv. Jê dibêjin girêdaneke pozîtîv. Her go zêde dibe, zêdetir dibe, wilo jê dibêjin girêdaneke pozîtîv. Em ê herin mînakek din. Şemaya girêdana li jêr dide xuya kirin. Got çi qasî leza trombêlê zêde bibe, dirêjahiya riyê kêm dibe. Di vê rewşê de em dibêjin girêdana di navbera zêdebûna leza trombêlê û dirêjahiya riyê de girêdaneke negatîv e. Em bala xwe bidinê dê leza trombêlê dirêjahiya riyê. Em bêjin her go trombêl lez dike dirêjahî rê kêm dibe, rê kin dibe. Wê demê girêdaneke negatîv e. Em herin vê mînaka dawî şemaya li jêr dide xuya kirin got tu girêdan bala xwe bidin vê şemayê tu girêdan di navbera pileya germahiyê û hejmara kesên di malbatekê de tune ye. Çiqa kes di malbatê de hebin wilo dibêje tu girêdan di navbera wê û germahiyê de tune pileya germahiyê a di tune ye. Di vê rewşê de em dibêjin girêdan tune ye. Têbînî dema ku girêdan tune be em nikarin texmînê bikar bînin. Em nikarin texmînê bikar bînin. Me çi îro bir diwaneya xwe ya îro din? Me tabloya dubareyê bir, me tabloya nîşanên dubareyê bir, me şemaya stûnan, şemaya xêzikan, şemaya giroverê û şemaya belavbûn û girêdanê. Wilo em digên dawiya waneya xwe ez bihêvî min wane xweşgiya biwe û hû bimînin di xêr û xweşiyê de.